Diġà ġie pajjiżna darbtejn u paxxa l-widnejn ta' dawk kollha li semgħu il-mużika tiegħu. Qed nirreferu għal maestro Edwin Marton li għada s-sibt se jerġa' jkun fi Pjazza Teatru Rjal bil-vjolin tiegħu Stradivarius li għandu valur ta' iktar minn 15 miljun euro. L-aħħar li ġie pajjiżna daq fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Kellu kliem ta' tifħir għal dan il-post u għal pubbliku Malti. This place is magic. When I walked there, I remember I forgot about anything. Everything, I was just into the music, I was into this incredible history and incredible moment to feel of that magical place. You have the most warmest audience. This is so nice to play here, to feel the emotions, to feel the soul. Fl-aħħar xhur Maestro Edwin Marton għamel tur ta' 18 il-kunċert fiċ-Ċina, 14 il-kunċert f'Ċipru u oħrajn fir-Russja, l-Ukrajna, l-Ungerija, il-Lussemburgu u iżjed. Issa f'pajjiżna fl-Stradivarius Concert Show se jingħaqad mal-Malta Concert Orchestra immexxija minn Maestro Paul Abela u f'kanzunetta minnhom se jdoq ma' membri minn Red Electric. We are together for one song, but it will be a very special song, one of my favorite. From Metallica, Nothing Else Matters, Only Love. Nothing else matters. Għalilna li fix-xhur li ġejjin se joħroġ album ġdid u jidher li pajjiżna b'xi mod se jkun fih. Also, there is a song dedicated to Malta and inspired by Maltese incredible shores. Spjegalna li fis-serata tas-sibt għandna nistennew l-aqwa mużika ispirata minn noti tal-vjolin li jdoqq li nħadem minn Antonio Stradivari lura fl-1699.